Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KHADC hakas ngiba ar jong katayo ka art pulai tarik naitung araja ar pusau. Kala penong daga jinyalang haringkat kibreo kibedan menta banpet banyak hakabede baga jinshalan ni umaushun sya Bangladesh. Lingba kalan custom station hakasnong majai kabahap habo ka soras ship. Hakani ka jinyalang lawan banyadon lang da kinomi kmat jong kahima sora, usordar jong kasnong walong, usordar jong kasnong nongjeri, wahadadar jong kashala, kinong shnong jong kasnong majai, haringkat kidkhot jong kaseng Exporters and Miners Association. Habaya keren bat kilat pathai kubur hadian ke jinyalang, nakaliang Deputy CM ke KHADC ubak pensyengan NCM, ula pentip bagi babun na kinong penyat yo, kila pensngawi ke jing halor ke jing bomla, ban penyat yo yu umaushun sya Bangladesh, namar bakam dan karukam trekam kababiang. Shushu ubak pensyengan ula pentip baka council kakwa ban pentikna, bagi nong penyat yo na shnong kin syat kala na syat hok. Nakaliang UCM ke KHADC ubak penyat sing CM, ula ong baka council kan penmi ikirukam trekam haringkat ke jingakren ban kidkhot ke seng Exporter and Miners Association, lembat kibriyo kibedan benta ban ailat, ya barok kinong penyat yo, ya umaushun sya Bangladesh. Ubak penyat ula ong ru baka council kaladep ban luom ikikai pot, halor ke jingdon jong kinong penyat yo na kahima sora bat ke seng, ula pentip ru baka council kala aipor hapo shita yo, ban penpoy ya kegerteng jong kiba penyat yo, bat kibati ya umaushun, haki jaka baper. Ba nakapor ki babon gini ki exporter khamtam ki beri ki lokal ki jongi ki ot borobor nakajung bomla ban yorung ban kit motion sepo Bangladesh kadau kolong pajing bomdon ka mechanism neka system ban pensuk yaki exporter yaki miner teng kajing ya overtake teng uju ubriu urung bundeli gitrok kabawi pada umyo urung kitok jungu sa Bangladesh tetara kajing khot dingi mentang singi kalong tang pan sku thu khandiat ba kumnu nginwanra ya karukom penyai kaba ki briu ki jongi ki badai ki local exporter kinom sha exploit tenrei baginyo abek ya katri badi banai sha Bangladesh hakani ke jirang jungi mentangi khot igisiam naga yang hima sora sordar walong sordar jongka sobar sordar nongjeri wahadar shela bagino shongnong namajai kantup lang yagi exporter association batki miner association baraka jing khot dingi mentang sngi ina perchang ban kolek lut yagi jing tip barok hoy but ina perchang ban suthu do ba ki babun ki exporter ke brand kumal lai sauspa tenrei ki exporter paka ki ba phamar sa Bangladesh ki don tam kumba phojis pa yagi niru ki digi ki bangya haban page menta bala kumnu ban streamline bat ban wanra ya ka rukom penyai kenang baganum keta ya ka jakpo jongi babun balangi exporter te hoy usim so daw kumpoi minta mar bagi don ki kam kerki minta kasngi la yakut ba itu ki exporter association kin pha ya ka list jongi exporter hangi hapo stio ki hima pade ki badon ni gitu ki miner kin pha ya ka kateng jongi miner siangi hapo stio ngin persyang banlum jingtip ya baro ka jingdon jongi exporter ngin persyang balum YouTube ya baru agi exporter kiba katkum ka record jong custom ya segi barong tang hendiat dan ngin sashna ya ki guideline kai ka kamram jong ka hima kai ka kamram jong ka asian kai ka umainar dan ngin rashna ya ki guideline ngin sakhot biang gini perlo bon pensngau gini ki guideline shwa bangin pentri kam kata ka ika bangi akram tersgi bar kajing setu jonga kalong ba ibun tang ki exporter in name tangkat ki kali tenrei ki balong real ban pha ya ki marcha Bangladesh kat kum ki LC bar kat kum clearance ki duna ba te hangni hapan check kandiat hoy kadang kajing ong bagi babun ki lokal bapli ki mla ban kit directly sa Bangladesh ki hapan su penon kam yu tu IEC number tang ban yo
truk kata kan nompat yaj bah namari habari ekran be yaki eksporter ki bapa amar chati sa Bangladesh te data mo yung bagin collection ki data baro dan nginsa wandra gi guideline in adopt ega system ngin lang bat ka ngin lang bat ka sora subdivision ng ngin lang bat ka bat ki politik nang bagani ka system ka bangin percang adopt kan yarap nak banta bakan nom kta ya ke hi paten haji sya kamri ka kamram jongi ka district council ban tuklari gini hne nama kladon ka jing ut jing yam jongi babon ka ya ka jing bom ya baik hanti tadaw ngi ong balakum nu kumnu naga banta ka jing bah ngin ya tuklalang daga bas ngap lang jing ya baro hanti kat kum jing ya krementan ru yang bagadon ka giat tering banon tribals begitu ru kan sawan lang haka phang bagini discuss lang haka kumnu ban penteri kami kan di sini jongi marwa dan tentang kitok lase ibabun kitok skide ya tentang jongi non tribals dikataru ngi hapan pe hapan itu bin lang ding lesson ni atu ka himasora ka ino si demi ya kataru ngin hapan lagi ngin sampai la syai diklap produce yang ya ki data ya ngarai mandatory tika hapan penteri license kan tadi sang kinam laban ya ang bakadon ka binami hanti ya kataru let's say kalau dak ya pha jingkhen baro la pha by name hangning la yo ban trace out tang yue shuang is tu mene ba idon ko malais pa sa spa ka tengah hospital hendai kiba kat kum ka jisu tu jong ye hapo custom office kilong kan fiu kemudian taru kelas tu kemudian kila ya kerteng jongno kila ban ya kerteng jong khasi hiru hospital tendai la ban ya kerteng jong kiweiru ya kan ingat rai kan sapau bah ndang na collect lut yaki data sel ban implement ya ka working plan ka jongi let's say minor udiwan katna kanokali na katega hima ka babon minor kumno ban penmi kali nangta ki exporter ki ba dei ki real ki CMLC na Bangladesh ki ba simya ka clearance nanti kanungot dekhan begini ki berapa nyin sasu so kumno ban penmi kami yung ba hapo istio ban pen poye gitu gi jingkit sangi te yangi ban simpor kum ba sitio kemun arta yo ikan simpor te hadin atio min sa khot biang ya ne ga jingilang ban pen singu ya gitu ka ya ka tu ka working plan ka jongi kum ban penteri kam pada ya ki hapo LCS ngidang mentang ngidang pan ya ki jingkit baro khot hadin hapo istio hadin bagi ini ki exporter asian kila pa den ngasutu ginu ki ba biang ikut Islam